салому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар иброз намуданд, ки дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноати кунонӣ бо суръат дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. Шарҳи ҳамкоронамон. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон санади дастурие ба ҳисоб меравад, ки самтҳои калидӣ ва афзалияти бунёди рушди сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳамкориҳои байналмилалиро муайян менамояд. Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта, дар 5 солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ ба самтҳои такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ то ба шабакаи 5G инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ, рушди марказҳои коркарди маълумот, таъсиси махзани мукаммали миллии маълумот, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили махзанҳои ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ва баланд бардоштани маърифати истифодаи технологияи рақамӣ, истифодаи васеи зеҳни сунъӣ дар пешрафти хизматрасониҳо ва низоми бақаятгирии давлатӣ, андешидани чораҳо дар самти таъмин намудани амнияти киберии махзанҳои маълумот, ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ диққати аввалин дараҷа медиҳад. Бо ин мақсад пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, адлия, молия, агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ, бонки миллӣ, хадамоти алоқа, гумрук, кумитаи андоз ва дигар вазорату идораҳо супориш доданд, ки ҷиҳати фароҳамсозии асосҳои ҳуқуқиву ташкилӣ, танзими давлатӣ, маблағгузории ташаккули инфрасохтори иқтисоди рақамӣ, инчунин муносибатҳои иштирокчиёни соҳибкории рақамӣ ва савдои электрониро таъмин намоянд. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд, ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шаванд. Дар ин замина ба вазорати адлия, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки барои тасдиқи нақшаи мукаммали пайванди инноватсия бо истеҳсолот санади меъёрии ҳуқуқии дахлдорро ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. ҳамзамон бо мақсади омода намудани кадрҳои баландихтисос, пешвои миллат таъкид намуданд, ки дар низоми таълимии муассисаҳои тамоми зинаҳои олии касбӣ равияи омода кардани барномасозон ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои рушди иқтисоди рақамӣ ва барномасозӣ ҷорӣ карда шавад. Дар ин раванд муҳайё намудани шароити беҳтарин барои тарбияи кадрҳо, пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷӣ зарур дониста мешавад. Дар робита ба ин аз ҷониби роҳбари давлат пешниҳод гардид, ки дар заминаи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ таъсис дода шавад. Вазорати маориф ва илм ва агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дигар вазорату идораҳои марбута вазифадор карда шуданд, ки дар муҳлати 4 моҳ лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии заруриро доир ба ин масъала таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дастгирии давлатӣ фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди бахши хусусӣ дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 9324 субъекти соҳибкорӣ фаъолият менамояд. гузориши ҳамкоронамон.
дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида то имрӯз ба соҳибкорону сармоягузорон як қатори имтиёзҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод карда шуданд ки ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва андозбандии он тариқи усулҳои содда ва дастрас ба роҳ монда шудааст. Татбиқи босамари ислоҳот дар самти ба қайдгирӣ ва содда гардондани расмиёти ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барои амасола зиёд шудани шумораи субъектҳои соҳибкорӣ заминаи мусоид фароҳам сохт. Дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда ҳаҷми буҷети давлатии ҳамасола афзоиш ёфта. Дар 11 моҳи соли 2024 аз ҳисоби санҷиши 1150 андозсупоранда ба бюджети давлат иловатан 1 миллиарду 640 миллион сомонӣ ворид карда шудааст. Қайд гардид дар паёми навбатии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дар ин замина дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 9324 субъектҳои соҳибкорӣ фаъолият намуда. Ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1169 адад зиёд мебошад. Ҳамчунин дар вилоят давоми 2 сол аст ки ассотсиатсияи соҳибкорзанони вилоят фаъолият дорад ки дар доираи он имрӯзҳо зиёда аз 100 нафар занони соҳибкор ба тиҷорату соҳибкорӣ машғул ҳастанд. اگر درباره دستگیری صاحبکاری گپ زنیم از طرف پیشوای ملت برای زنان صاحبکار بسیار هم دستگیری های نظررس هستند. در پیام امساله برای تمام صاحبکاران تاجیکستان یک خوشخبر دیگر برآمد که تا سال 2027 مراتوریا اوید به سنجش‌ها اعلام کرده شد و این بسیار هم مهم است. 2 سال برای صاحبکاران مثلا برای صاحبکاری که نو تشکیل شده است این بسیار یک اقدام خوب است. دستگیری بسیار هم کلان است که در طول 2 سال میتوانند آزادانه به روند صاحبکاری خود مشغول شده. بعد 2 سال وقتی که صاحبکاری به یک گویم به یک زینه بالا میبراید الکی سنجش‌ها همون قدر وزمین نمیشوند زیرا الکی صاحبکار میداند که کدام روند درست است از قانون چیکار کند و تا یک درجه استوار میشد. бояд гуфт дастгирии занон ва соҳибкорон пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта баъри ривоҷи ин соҳа имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои мушаххас рӯй кор оварда шуданд. Ин аст ки баъри рушди соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ ассотсиатсияи соҳибкорзанон фаъолият дошта. Занони соҳибкор бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз ҷумла ба дӯзандагиву пухтупаз, истеҳсоли маҳсулоти шириву гиёҳӣ, тарроҳиву истеҳсоли маҳсулоти босифат машғул ҳастанд. ассотсиатсияи соҳибкорзанони вилоят дар навбати худ кӯшиш ба харҷ медиҳад ки дар баробари нақшаҳои тасдиқгардида боз тавассути пешниҳоди барномаҳои соҳибкорӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барномаҳои ҷолиберо барои рушди тиҷорат миёни занон пешниҳод карда онҳоро пиёда намояд. соли равон дар баробари дигар фаъолиятҳо барои ташкил намудани лагери омӯзишӣ барои соҳибкорзанон аз ноҳияҳои Рӯшон, Шӯғнон ва ноҳияи Рӯшқала баргузор карда шуд. мақсад аз баргузорӣ намудани ин омӯзиш дастгирии занони ташаббускор ки мехоҳанд ба соҳибкории худ ба лоиҳаҳои соҳибкории худ машғул шаванд ва инчунин баланд бардоштани саводнокии молиявии онҳо буд. бо дастгирии шӯъбаҳои занони ин ноҳияҳо рӯйхати занони соҳибкор дастрас шуда аз 18 то 23 ноябри соли равон ин чорабинӣ гузаронида шуд. барнома 15 нафар ҷавонзанони соҳибкорро дар бар гирифта тибқи нақша дар баробари омӯзиши назариявӣ инчунин фаъолиятҳои амалӣ бо иштироки соҳибкорзанони муваффақ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати маҳсулоти хӯрокаи Кӯҳистон, Нисои Помир, ҷДММ Расим, Ноҳияи Шӯғнон, Авитсена ва дигар корхонаҳои саноатие ки имсол бо иштироки сарвари давлат дар шаҳри Хорӯғ ифтитоҳ гардиданд аз наздик шинос шуданд. имрӯзҳо соҳибкорони вилоят зери таъссуроти паёми навбатии пешвои муаззами миллат қарор дошта аз дастгирии навбатии президенти кишвар дар самти то 1 январи соли 2027 эълон гардидани маратори изҳори сипос менамоянд ва даврияти гузарондани онҳо бозам маҳдуд карда шавад. дастгирии минбаъдаи рушди соҳибкорӣ зарур аст ки шумораи санҷишҳо барои соҳибкорони вилоят илҳому нерӯи тоза бахшида ваъда медиҳанд дар баробари ин дастгириҳо баъри рушди соҳа бозам масъулияту талоши зиёдтарро ба харҷ медиҳанд. моҳираи тоҳир, муборакшои Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор.
дар вилояти Хатлон 828 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, дар онҳо 185 номгӯи молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад. соли 2024 дар вилояти Хатлон ба маблағи 12 миллиарду 478.1 миллион сомони маҳсулот истеҳсол карда шудааст. صنعتی کنونی با سرعت کشور هدف چهارم ملی بوده. تامین آن عامل اساسی رشد اقتصادیات، افزون گردیدن حجم مجموع استحصال صنعتی و تأسیس هزارها جای نوی کاری محسوب می‌گردد. در همین زمینه در ولایت ختلان بهر تطبیق دستور و سپارش‌های راهبریت عالی مملکت که به واسطه بر رشد اقتصادی و اجتماعی و در مجموع برای باز هم بهتر گردیدن شرایط کار و روزگار ساکنان مساعدت می‌نماید، تدبیرهای لازمه راه‌اندازی کرده می‌شود. طبق اطلاع مسئولین در سال 2024 از جانب صاحبکاران محلی در شهر و ناحیه‌های ولایت 89 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی با تأسیس 776 جای کاری در سمت استحصال نخ پخته، روغن، گوشت مرغ، آرد، مکرون، نمک آشی، محصولات قنادی، شیری، دوزندگی، پلاستیکای فلزی، خشت‌های پخته، سمنتی، سبک، متال‌های قیمت‌بها، شیفرهای ازبستی و تنوکگی، مایع ظرفشویی، شیشه ساختمانی و دیگر نامگوی محصولات واردات عوض کننده به صادرات نگرانیده شده به استفاده داده شده است. کارخانه‌های صنعتی ولایت ختلان با استفاده از امکانات‌های موجوده در سال 2024 با مبلغ 12.5 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال نمودند که نسبت سال 2023 903.1 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش باشد 110% را تامین کرد. صنعت در ولایت سالهای اخیر رشد یافته. شماره کارخانه‌های صنعتی در این دوره به 828 عدد رسانیده شده. نامگوی محصولات صنعتی طول این مدت به 185 نمود رسانیده شده. افزایش حجم استحصال 140 نامگوی در جنبه سال 2024 افزایش یافته است. طبق تحلیل و خلاصه متخصصان در جمهوری تاجیکستان، شرایط و امکانات مساعد بهر رشد ساحه صنعت خیلی زیاد است و استفاده مقصدناک آن عامل مهم تقویت اقتصاد ملی می‌گردد. زیرا تامین روند صنعت کنونی با سرعت کشور از جمله برقرار نمودن اقتدارهای موجوده، بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی و دریافت راه‌های معاصر رشد صنعت می‌تواند اساساً در تأسیس جای‌های نوی کاری، تامین طلبات بازار وطنی با مال و محصولات خوشصفت و بلند گردیدن حجم صادرات به خارج کشور مساعدت نماید. وابسته به دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان کردند و در این زمینه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در دایره سپارش مذکور با نقشه‌گیری 500 عدد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی را تحریزی نمودند و در جنبست سال 2024 در ولایت شماره کارخانه‌های نوی صنعتی به 89 عدد رسانیده شده که در آنها تأسیس جای‌های کاری باشد به 776 جای تامین کرده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان هدف‌های استراتژی ملی یعنی تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوشصفت، صنعت کنونی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجاً عملی کرده ایستاده است. در نتیجه از 10 ساله دوم دوران استقلالیت رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی کشور آغاز گردیده برای رسیدن به هدف عالی خود یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کارهای زیاد را به انجام رسانیده ایستاده است. طبق تحلیل و پیشنهاد متخصصان ساحه در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای بنیاد با صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی مخصوصاً در سمت کارکرد محصولات کشاورزی شرایط و امکانات لازمه فراهم میباشد و در همین زمینه روند صنعت کنونی با سرعت کشور امکان می‌دهد که با تأسیس اقتدارهای نوی استحصالی کارکرد نهایی محصولات خام وطنی به راه مانده شده، تأمین بازار خودی با محصولات واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده تأمین شده، همزمان جایهای نوی کاری مهیا گردد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار.
در ناحیه رشت با مقصد جلب کودکان به تحصیلات تومکتبی تدبیرهای سری وقتی عملی کرده می شود. در این زمینه با سهم صاحبکاران ساختمان 2 کودکستان در عرفه انجام یابی قرار داشت. در آنها 120 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. با مقصد عملی شدن نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت نقشه‌های مکمل را راه‌اندازی نموده ایستاده است تا در حدود 14 جماعت شهرک و دهات در همکاری با بخش خصوصی مؤسسه‌های تومکتبی بنیاد نمایند. تا همین دوره سال روان در ناحیه رشت 5 مؤسسه تومکتبی و مرکزهای انکشاف کودکان فعالیت دارد که در آنها بیش از 2100 نفر کودک و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. از جمله در دهه اوبریسل جماعت دهاتی هاییک که از مرکز ماموری ناحیه در مسافه 53 کیلومتر دور جایگیر می باشد، بینای سابق مؤسسه تعلیمی را اهالی بعد تعمیر و از نوسازی برای قبول کودکان سن تومکتبی آماده نموده ایستادند. این بنا از 8 صنفخانه عبارت بوده. الکی کارهای تعمیر و برقرارسازی در عرفه انجامیابی قرار داشته. با دسترس نمودن تجهیزات و اجرای کارهای آبادانی گرد و اطراف بنا، مؤسسه تومکتبی می تواند به فعالیت شروع نماید. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که در محل‌های اهالی‌نشینی که زیاده از 100 خواجگی دارد باید مؤسسه‌های تومکتبی بنیاد کرده و استفاده داده شود. با مقصد عملی شدن نشاندادهای پیام در جماعت دهات حوید بینای تومکتبی برای 60 نفر کودک در عرفه و استفاده دهی قرار دارد. سالهای آخر با شرافت استقلال دولتی کشور عزیزمان در همکاری دولت با بخش خصوصی در بیشتر دهات دوردست ناحیه رشت دهها مکتب‌های زمانوی دانشانه با همه شرایط‌های ضروری بنیاد شده است. این است که بیناهای تعلیمی سابق مؤسسه‌های تعلیمی قریب از استفاده بیرون می‌ماندند. از زیرا با نظرداشت شرایط و امکانات‌های موجوده در محل جایها از روی نقشه مقامات محلی اکنون این بناها تعمیر و از نوسازی گردیده. سمت فعالیت آنها همچون مؤسسه‌های تومکتبی پیش بینی شده است تا بدین وسیله جلب کودکان به تعلیم و تربیت باز هم بیشتر و خوبتر گردد. با مقصد عملی نمودن نشاندادهای پیام پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان و صاحبکاران جماعت دهاتی هستند تصمیم گرفتند که این بنا را از نو تعمیر و از نو سازی نموده برای 60 نفر زیاده از 60 نفر کودکان باغچه کودکانه بنیاد نموده به استفاده داده می شود. همین طریق به استفاده دادن 2 انشاءات تومکتبی در دهات دوردست هاییت و یسمن شرایط مهیا می سازد تا 120 نفر کودکان سن تومکتبی و تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد تامین بازار استعمالی در همه فصل‌های سال از جمله فصل‌های زمستان و بهار با سبزیجات تراتازه امروز در بخش خواجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری میدان گرمخانه‌های دائم و عمل کننده به زیاده از 239 گکتار رسانیده شده است. معلومات بیشتر در گزارش همکارانمان. بنیاد گرمخانه‌های معاصر و زیاد نمودن مساحت آنها در مقیاس جمهوری یکی از عامل‌های مهم برای رشد ساحه محسوب می‌یابد. همین است که همه ساله در کشور ما شماره و میدان گرمخانه‌ها زیاد کرده می‌شود. به این ساحه خواجگیداران نیز توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. هدف از بنیاد گرمخانه‌ها اگر از یک جهت افزون نمودن استحصال محصولات بروقتی و سبزیجات تر و تازه باشد، از جانب دیگر تأسیس جایهای نوی کاری است، زیرا در گرمخانه‌ها ساکنان محلی با جای کاری دائمی تأمین می‌شوند. اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام امساله‌شان با نظرداشت بالاروی نرخ مواد آذوقه در بسیار دولت‌های جهان، تغییرات اقلیم تاکید نمودند که باید از اصول تکنولوژی پیشرفته ما سطح تامیناتی وطنی را با محصولات خودی بهتر نماییم. به این خاطر هم ببینید که یعنی یگانه راهی که میتواند برای استوار نگاه داشتن بازار استعمالی کشور با محصولات سبزیجاتی بروقتی، کندن نشدن
таъминоти бозори истеъмоли бо маҳсулоти сабзавотӣ ва пай дар пайи занҷираи таъминот, яъне рушди соҳаи гармхонаҳо мебошад. мувофиқи маълумоти омурӣ айни замон дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 560 гектар гармхона амал мекунад ки дар онҳо кишт, парвариш ва истеҳсоли меваҳои ситрусӣ ва сабзавот ба роҳ монда шудааст. имрӯз бо дастгириҳои доимӣ пешвои муаззами миллат ва таваҷҷӯҳи доимашон ба рушди соҳаи кишоварзӣ, яъне бо амалӣ намудани як қатор барномаҳои савӣ, татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ ва баланд бардоштани завқи соҳибкорон, деҳқонон, пешрафтани илми онҳо дар истеҳсолот ба он мусоидат намуд, ки дар ҷумҳурии мо нисбат ба солҳои қаблӣ бунёди гармхонаҳои доимавалкунанда ҳам дар парвариши маҳсулоти сабзавотӣ, ҳам дар парвариши меваҳои ситрусӣ, дар омода намудани кӯчат бисёр ҳам рушд ёфт. аз масоҳати умумии гармхонаҳои доимоамалкунанда дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар 437 гектараш меваҳои ситрусӣ парвариш ва истеҳсол мегардад, зеро талабот дар мавсими сармо ба ин навъи мева хеле зиёд аст. бо мақсади зиёд намудани масоҳати гармхонаҳо, соҳибкорони ватанӣ ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иншоотро дар шаҳру навоҳии мамлакат бунёд намуда истодаанд. дар баробари гармхонаҳои доимавалкунанда имрӯз дар ҷумҳурӣ масоҳати гармхонаҳои мавсимӣ, яъне ки барвақттар ба бозори истеъмоли маҳсулот пешниҳод мегардад, масоҳати онҳо ба 1500 гектар расонида шудааст. бо назардошти таъкидҳои пайвастаи роҳбари давлат, имрӯз кишоварзон кӯшиш бар он намуда истоданд, ки яъне бо технологияи пешрафта, технологияи инноватсионӣ ва бо компютери идорашаванда, яъне гармхонаҳо бунёд намоянд. ва ба мисоли ин мо гуфта метавонем якчанд гармхонаҳои доимавалкунанда бо иштироки бевоситаи роҳбари давлат дар якчанд шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба истифода дода шуд. аз ҷумла ММК Агро, инчунин дар вилояти Хатлон як гармхонаи бисёр ба усули замонавӣ, ки бо усули гидропоника, яъне парвариши помидор, бодринг ба роҳ монда шудааст. майдони умумии гармхонаҳои доимоамалкунанда ки дар онҳо сабзавоти тару тоза кишт ва истеҳсол мешавад, дар миқёси ҷумҳурӣ зиёда аз 239 гектарро ташкил медиҳад. риояи қоидаҳои агротехникӣ барои фаровонии ҳосил замина мегузорад. аз ин рӯ хоҷагидорон талош менамоянд ки дар асоси тавсияи олимони соҳа қоидаҳои агротехникаи парвариши сабзавотро ҳамаҷониба риоя намоянд. бо вуҷуди бунёди гармхонаҳои муосир, ҳамоно талаботи дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ дар фасли зимистон хеле зиёд аст. бояд гуфт ки сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар истифодаи гармхонаҳо таҷрибаи бой андохтаанд ва бо истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар роҳи ҳифзи амнияти ғизоӣ саҳми назаррас мегузоранд. омӯхтани таҷриба ва роҳандозӣ намудани усулҳои инноватсионии бунёди гармхонаҳо самаранокии истеҳсолотро дучанд менамояд. аз ин рӯ бояд бештар гармхонаҳои ба таври инноватсионӣ бунёд шуда ташкил шавад, то ки аз замини кам ҳосили фаровон ба даст ояд. дар сурати расонидани майдони ин гармхонаҳо ба 3000 гектар мо метавонем сокинони мамлакатро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар 4 фасли сол таъмин намоем. бо фаро расидани рӯзҳои сарди фасли зимистон бояд заминҳои киштшаванда сари вақт ва босифат шудгор карда шаванд, зеро ин омил дар баланд шудани ҳолати мелиоративии замин ва фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. муҳимтарин тадбире ки имрӯз дар назди кишоварзон пеш омадааст, ин ҳарчи зудтар анҷом додани шудгори заминҳои аз ҳосил холӣ гашта мебошад. бо мақсади саривақту босифат анҷом додани ин тадбир, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг техникаҳои пуриқтидори соҳаро ба кишоварзон дастрас намудааст, ки тавассути он натиҷаи заҳмати хешро самаровар гардонидаанд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ таи солҳои охир бо истифода аз чунин техникаҳои зарурии соҳа шудгори босифат гузаронида шуда деҳқонон ба гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун ноил мегарданд. имрӯзҳо ин раванд қариб ки дар ҳама хоҷагиҳо ба роҳ монда шуда, тибқи тавсияи мутахассисон шудгор тариқи техникаҳои тасмачарх ба чуқурии беш аз 40 сантиметр расонида мешавад, ки ин омил баҳри мустаҳкамгардии таркиби хок ва нобуд кардани решаҳои алафҳои бегона мегардад. маркази хизматрасонии техникӣ тоҷарин дар ноҳия Абдураҳмон Ҷомӣ не ин ки
хоҷагиҳои деҳқониро бо техника ва таҷҳизотҳои ҳоҷирзамон таъмин мекунад. дар баъзе маркази хидматрасонии тоҷикаргарӣ дар ноҳияи абдураҳмон ҷомӣ цехҳои харротӣ барои таъмири насосҳои дизелӣ тракторҳо, цехи таъмири чархҳо, кафшергарӣ ва инчунин оҳангарӣ низ вуҷуд дорад ки хоҷагиҳои деҳқонӣ метавонанд ба дигар ҷоҳо, дигар шаҳр, масалан вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар нарафта дар ҳамин ҷо тамоми корҳошонро мо карда дода метавонем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва пешрафти кори хоҷагидорӣ, корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг ҳамасола теъдоди зиёди техникаҳои муҳими талаботи даврро ба хоҷагидорон дастрас намуда, кори онҳоро ба маротиб осону натиҷабахш намудааст. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати сабзу хӯрамгардони маҳал бо тавсияи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ниҳолу дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд. гузориши ҳамкоронамон. дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маъракаи ниҳолшинонии сабзу хӯрамгардонии маҳал имрӯзҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вусъат дорад. давоми беш аз 20 рӯз аст ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати сабзу хӯрамгардонӣ ҳусни нав бахшидан ба маҳал, ободу сарсабз нигоҳ доштани шафқати роҳҳо, тадбирҳои ниҳолшинонӣ дар мавзею минтақаҳои ҷамоати деҳотӣ ба номи Дадабой Хулматов, Зарзамин, Исмоил, ҷамоати деҳоти Ёва идома дорад. қабл аз оғози корҳо барои сабзиши минбаъди ниҳолҳо, омодасозии мавзеъ бо тавсияи мутахассисон, чуқурӣ дар масоҳати муайян кофта, шинонидани ниҳол мувофиқ ба меъёр сурат мегирад. дар рафти идомаи корҳо имрӯз дар мавзеи Султонободи ҷамоати деҳоти Исмоил бо ҳашари дастаҷамъии аҳолӣ, мавзеи наздик ба обанбори баҳри Тоҷик корҳои ниҳолшинонӣ анҷом дода шуд. дар ин мавзеъ якчанд осоишгоҳҳо ҷойгиранд ва роҳи рафтуомади меҳмонону сайёҳон наздик ба ин минтақа сурат мегирад. ва аз ин рӯз сабзу хӯрамгардонӣ яке аз воситаҳои асосии рӯҳии тоза бахшидан ба меҳмонону сайёҳон ва ободии маҳал арзёбӣ мегардад. аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия аз ниҳолхонаҳои парвариши ниҳол дар дохили мамлакат беш аз 5500 бех ниҳол оварда шудааст. дар ҳашари ниҳолшинонӣ имрӯз шумори зиёди сокинони маҳаллаҳо, аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳо, кормандони ташкилоту идораҳо бо ҳисси масъулият ширкат карда дар сарсабзии маҳал саҳми худро мегузоранд. имрӯз низ беш аз 1000 бех ниҳоли ороишӣ танҳо дар ин минтақа шинонида шуд. имрӯзҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه معرکه کبودزارکنی با مرام ادامه دارد. امروز در جماعت دیهاتی اسماعیل در منطقه دیهاتی سلطان آباد زیاده از 1000 بیخ نیالای آرایشی شنانده شد. давоми рӯзҳое ки тадбири муҳими сабзу хӯрамгардонии маҳал идома дорад, дар ҷамоати деҳоти Зарзамин ва Дадабой Хулматов беш аз 3000 бех ниҳоли ороишӣ шинонида шуда, бо идомаи ин тадбир дар ҷамоати деҳоти Исмоил ва Ёва дар ҳар ҷамоати деҳот беш аз 1500 бех ниҳоли ороишӣ шинонида мешавад. ба таъкиди масъулин, ҳадаф аз ин тадбирҳои сабзкорӣ дар ҳамаи ҷамоати деҳоти ноҳия ҳусни нав бахшидан ба мавзею маҳал ва сабзу хӯрамгардонии диёр арзёбӣ мегардад. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. муваффақ ва хонобод бимонед.